U okviru ciklusa učite nemački na radiju Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušaoci, danas ćete čuti 4. lekciju serije 3. Lekcija ima naslov Imate li plan grada? Haben Sie wohl einen Stadtplan? U prethodnoj lekciji ste saznali da Andreas želi da se odveze u Brisel. Poveo je i Hanu koja je želela da poseti jednu prijateljicu. Čujte još jednom tu scenu i obratite posebnu pažnju na glagole sa razdvojnim prefiksima. Sag mal, fährst du mit dem Auto? Ja? Ich möchte eine Freundin in Brüssel besuchen. Nimmst du mich mit? Danas ćete čuti 3 nove scene. U prvoj sceni jedan bračni par je upravo stigao u Aachen. Supružnicima je potreban plan grada, Stadtplan. Koncentrišite se pre svega na sljedeća pitanja. Gde se dešava scena? Gde bračni par namerava da pita za plan grada? Aachen Hauptbahnhof. Na, endlich. Der Zug endet hier. Komm, jetzt brauchen wir erstmal einen Stadtplan. Willst du den kaufen? Nein. Siehst du das I nicht? Das ist das Informationszentrum. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan. Po glasu iz razglasa ste možda već pogodili da se scena odigrava na glavnoj železničkoj stanici u Aachenu. Tamo, kao i u ostalim nemačkim gradovima, postoji centar za informisanje. Tamo može da se dobije i mali plan grada. Sada još pažljivije slušajte ovu scenu. Glas sa razglasa saopštava različite reči u vezi sa železničkom stanicom. Najpre ključnu reč, koja znači glavna železnička stanica, Hauptbahnhof. Aachen Hauptbahnhof. Zatim je tu reč voz, Zug. Voz ovdje završava vožnju. Zug endet hier. Der Zug endet hier. A zatim ćete saznati kojim vozovima možete da nastavite vožnju, to jest uhvatite vezu, Anschluss, za neki drugi grad, kao i sa kog perona, Gleis, polazi taj drugi voz. Imate vezu za Köln na peronu 3. Sie haben Anschluss nach Köln auf Gleis 3. Saznaćete i tačno vreme polaska tog voza. Polazak u 18 sati i 2 minuta. Abfahrt 18:02. Supružnici su srećni zato što su posle duge vožnje napokon stigli u Aachen i najpre bi želeli da nabave plan grada. Na, endlich. Komm, jetzt brauchen wir erstmal einen Stadtplan. Gospođa Frisch pita svog supruga da li želi da kupi plan grada. On joj pokazuje tablu sa oznakom I, što znači informacioni centar. Zar ne vidiš I, to je centar za informacije? Willst du den kaufen? Nein. Siehst du das I nicht? Das ist das Informationszentrum. Gospodin Frisch je siguran da tamo imaju plan grada. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan. Bračni par je sada u centru za informacije. Jedna službenica im objašnjava kako da se bolje orijentišu. Koncentrišite se na sljedeće zadatke. Otkrite šta objašnjava službenica i šta je pitala naše junake. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Haben Sie wohl einen Stadtplan? Ja, sicher. Sehen Sie, hier ist der Hauptbahnhof. Da sind Sie jetzt. Und das hier ist die Innenstadt. Sagen Sie, haben Sie denn schon ein Hotel? Ja, das Hotel Europa. Ah, das liegt gleich hier. Wie praktisch. Na wunderbar. Vielen Dank. Službenica na planu grada pokazuje mesto na kome se nalazi naš bračni par. Zatim ih pita jesu li već pronašli hotel. Saslušajte ovu scenu još jednom. Službenica širi plan i objašnjava. Vidite, ovo je železnička stanica. Tu ste sada. Sehen Sie, hier ist der Hauptbahnhof. Da sind Sie jetzt.
Radi bolje orijentacije pokazuje im na planu gde se nalazi centar grada, a ovo ovde vam je centar grada. Und das hier ist die Innenstadt. Zatim ljubazno pita jesu li već našli neki hotel. Sagen Sie, haben Sie denn schon ein Hotel? Rezervisali su sobu u hotelu Europa koji je sasvim blizu železničke stanice. Službenica im to pokazuje na planu grada. Das liegt gleich hier. Oni se raduju, suprug uzvikuje kako je to praktično. Wie praktisch. I njegova supruga smatra da je to divno. Na wunderbar. Naš bračni par se zahvaljuje i upućuje ka hotelu Europa. Čim su stigli, supružnici pitaju portira Andreasa može li da im preporuči neki restoran u blizini. Evo razgovora sa Andreasom. Koncentrišite se na pitanje šta je tema razgovora. Können Sie uns ein Restaurant in der Nähe empfehlen? Aber gern. Gleich um die Ecke ist eine Pizzeria. Oh ja, italienisch schmeckt mir immer. Nein, also wirklich nicht. Das gibt's ja überall. Möchten Sie vielleicht französisch essen? Nein, danke. Wir möchten deutsch essen. Da kann ich Ihnen den Postwagen empfehlen. Die Küche ist gut und preiswert. Danke, das probieren wir mal. U razgovoru se radi o tome ko kakva jela voli. Italijanska, francuska ili nemačka. Čujte scenu još jednom. Gospodin Frisch pita Andreasa za neki restoran u blizini. Možete li nam preporučiti neki restoran u blizini? Können Sie uns ein Restaurant in der Nähe empfehlen? Andreas predlaže pizzeriju, dakle italijanski restoran koji se nalazi odmah iza ugla, die Ecke. Gleich die Ecke ist eine Pizzeria. Gospodinu Frišu se ta ideja sviđa jer inače voli italijansku kuhinju. O da, italijanska kuhinja mi je uvek ukusna. Oh ja, italienisch schmeckt mir immer. Ali njegovoj supruzi se taj predlog ne sviđa. Ne, zaista ne, pa toga ima svuda. Nein, also wirklich nicht. Das gibt's ja überall. Zbog toga je Andreas pomislio da bi ona želela da jede nešto zaista posebno. Zato je pita želi li možda da proba sa francuskom kuhinjom. Möchten Sie vielleicht französisch essen? Međutim, Andreas nema sreće. Gospođa želi nemačko jelo i o tome govori i u ime svog supruga. Nein, danke. Wir möchten deutsch essen. Zato Andreas preporučuje restoran Postwagen, nemački restoran, i dodaje jela su tamo dobra i povoljna. Die Küche ist gut und preiswert. Nadao se da će se svidjeti našem bračnom paru. Sada ćemo se ponovo posvetiti gramatici i objasniti vam članove u nemačkom jeziku. U nemačkom postoje članovi. To su kratke reči koje se nalaze ispred imenica. Član pokazuje gramatički rod imenice. U nemačkom postoje 3 roda, muški, srednji i ženski. U principu nema pravila po kojima biste mogli da naučite koja imenica je kog roda. Zbog toga je najbolje da član uvek naučite zajedno sa imenicom. Evo kako glase 3 člana u nominativu jednine. Najpred član za muški rod, der. Der Bahnhof. Sada član za srednji rod, das. Das Hotel. Evo i člana za ženski rod, die. Die Pizzeria. Sledi neodređeni član u nominativu jednine. Neodređeni član za muški i srednji rod je isti i glasi ein. Ein Bahnhof. Ein Hotel. Neodređeni član za ženski rod glasi eine. Eine Pizzeria. Neodređeni član koristimo kada govorimo o nečemu što nije bliže definisano. To se najčešće dešava kada nešto prvi put pominjemo.
Određeni član koristimo kada nešto bliže definišemo ili ponovo pominjemo u razgovoru. Evo jednog primjera za to sa članom za srednji rod. Haben Sie schon ein Hotel? Ja, das Hotel Europa. Stigli smo i do akuzativa. U akuzativu se član za muški rod mijenja. Ein postaje einen, der postaje den. Jetzt brauchen wir erstmal einen Stadtplan. Willst du den Stadtplan kaufen? Za kraj još jednom čujte sve tri scene. Opustite se i pažljivo slušajte. Jedan bračni par je stigao na železničku stanicu u Aachenu. Aachen Hauptbahnhof. Na, endlich. Der Zug endet hier. Sie Komm, haben Anschluss jetzt brauchen wir nach erstmal Köln auf einen Gleis Stadtplan. 3. Willst du den Abfahrt kaufen? 18:02 Uhr. Nein. Siehst du das I nicht? Das ist das Informationszentrum. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan. Jedna službenica pomaže našem bračnom paru da se orijentiše na planu grada. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Haben Sie wohl einen Stadtplan? Ja, sicher. Sehen Sie